Aikari a kaunti cia Nyeri na Nyandarua meguthie na mbere kuhuthira barabara iria makoretwo makihuthira kumanyitithania thutha wa cira uria urambikitwo ni ikundi cia gutetera maria maturigiceirie kwendekithio guthikiririo ni jaji makiria wa umwe. Itua-ini riake Jaji James Otieno Lola wa igoti inene ria Nyeri augite cira uyu ni ututhurite maundu maritu maria arauga no mateithuranirwo ni jaji makiria wa umwe, akineana vairo ya cira uyu kuri jaji munene Martha Koome uria uguthugunda kamiti ya majaji 3, 5 kana 7 guthikiriria cira ucio. Oho cira-ini uria wambikitwo ni gikundi kirekurana ta East African Wildlife Society na gukuruania ikundi ingi cia guthaitira maria maturigiceirie, Jaji Olola augite riathana ria igoti rigie kurugamia wakio wothe barabara-ini iyo rithingatithio nginyanagia riria igoti inene rikaheana mwerekera mweru. Aria mararwira barabara ino yakwo makiru makinyi ati cira uyu maratindikana naguo nginya muthia. Ni cira wite na ni cira ura involve national and public interest, na twaheo thiko 21 iria tukufile our responses na kuma hau Chief Justice wana appoint majaji na tukaheo date ya tukacoka igoti-ini niguo tuiguo na turahopate eno bara ne non-stoppable tukufight nginya Court of Appeal nginya Supreme Court nginya tuone uhotani twahotana. Atongoria kihiri kuma kaunti ici cieri makoretwo magitindika waki wa barabara ino, undu uria wacungiririe President William Ruto gwatha ministry ya waki wa mabarabara kuiga mbeca keheri-ini na kwambiriria waki wa barabara ino. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyeri, Njĩta Kamau wa Mwangi.